berada di Lembur, Kota Lembur. Oleh-oleh jajanan. Jadi Kota Panton Labu, Aceh Utara. Ini Masjid Raya Panton Labu atau Aceh Utara. Ya Allah, luar biasa masjidnya. Megah. Benar kalau Aceh ini dikatakan masjid juga besar. Ya, ini Masjid Baitur Rahim Aceh Utara, kota Aceh Utara. Mantap. Gila, anak muda kita. Ya, berapa ya? Dapat ya? Masjidnya luar biasa. Di kota Pasar Kutabalang. Hai bang, abang dari mana bang? Dari Tanjung ya. Pukul 6 di kota Turut. Kita akan masuk ke kota Sigi. Jam 6 lewat. Kita lagi maghrib. Insya Allah akan berhenti di masjid, sholat, dan makan malam. Sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen-nya. Oke. الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال فشدت كل الدنيا فرحا Ini menu kita hari ini. Mie instan. Sama yang dari siang. Sama terus. Lagi sama terus. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Kita sampai di Aceh ya, CPD Jaya. Nih, capek teman kita. يا صرحا بالحكمة سادا وبحب قد فاق وسادا أعطى سقى طور فرق أتقن بالبذل الأعداد. Dari teman kita dari Aceh PD Jaya. Bang siapa namanya bang? Abang siapa namanya? Abang siapa namanya? Rahman. Ini tinggal di dalam.
يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور Ada kan di Pamah juga? Masih aku jumpa teman. Oh, teman di Malaysia. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء Itulah teman kami ya يا yang نجما شع jumpa di فأبهجنا Aceh, يا Pidijaya. شعلة نور Bang Rahman namanya. يا ديمة خير Namanya si ويمام Bana, نقاء Bana ya. وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء Ya, يا ديمة بذل ada orang main futsal. تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا Tapi ya tetap lelah. ديمة بذل Lihat muka kami. تعطينا هلت Hitam. بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة خير Di kameramennya nggak profesional. Ya, kopi malam di Aceh, Pidijaya. Di warung Terminator. Kopi. Bang Ilyas dulu. بالخير رويت الأجيال وبه Mantap jiwa أحييت dan الآباء raga. فشدت كل Ya, terjadi kecelakaan di jalan trek lurus ya. Mungkin supirnya mengalami apa namanya? Mengantuk ya. Sehingga ia oleng dan masuk nabrak apa namanya ini? Pagar. Ya. Dan supirnya tadi sudah dibawa ke rumah sakit. ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا صرحا بالحكمة شادا وبحب قد فاق وساد أعطى وسقى طور فرقا أتقن Baru ini kita بالبذل الإعداد nginapnya di يا rumah ya, di صرحا sini. بالحكمة سادا وبحب Ya, قد فاق وساد أعطى وسقى طور فرقا أتقن Kita doa gitu ya. بالبذل الإعداد يا ديمة خير